U Centru za virusologiju Instituta za javne zdravje Vojvodiny hvareli že dvoch pacientov, ktorí majú osýpky, iščevše nad patraju ljekare, a 7 chorotu preležali bez komplikacijoh. Medzi chorima dominuju osobi starši od 20 rokov. Robiše o medzisobno povezanih slučajoh. 2 slučaji povezani so osobami, ktoríše pochoreli u drugih času v Srbiji i čas su epidemiji u tih horodoh. Treci pacijent že pochorel u Novim Sadze posle kontakta z osobu z inoženstva kotra mala simptomi morbiloh, ali tota osoba već i nje u Srbiji. Vakcinalni status ljem pri jednoj osobi hore od osipkoh kotra nje vakcinovana, a pri šickih drugih je njepoznati. Hori pacijenti hviljkovo nje oberaci za osobi s kotrima su u kontaktu. Dopoľňujúca imunizácia dzecoch do 14 rokov še u Novim Sadze i na teritoriji pokrajiny zaprovađuje už veci jak 1 mešac. Po teraz u Novim Sadze vakcinovani veci jak 1000 dzeci, na teritoriji Južnobačkog okrugu kolo 1500, a na teritoriji pokrajiny číslo značno vekše. Zo Centru za virusologiju Instituta za javne zdravje Vojvodini nahlašuju že predlužuju vakcinaciju, ta povoluju rodičoh že bi vakcinovali dzeci kotri maju od 12 mešaci po 14 roki.